Gino kune thiyo ndio mwaneni ya ritwa ya County Music Festival yatete na mbira chukuru ni andaka ya Meru. Minister wa michezo nandukimbidhi Meru Elias Muragana ugete nindi ibagu chuanjira irapaka watanira na kiyokomano kiambire ya mwaneni ya yange mwari yuena na Muragana kathite ya bangania ni kudhura nindi dumbo ire kudhira gita na kina madini ya kudhira kioneka kaitene kaya rionda wa chambugita yu biakurio na kinyangurano chia korea kiongela bobu kudhira buikara kiontire Meru Murioki na kulikithia Noja ndwimbo cha sikuru cha sekondari janene kaunti Meru njetete na mbere sikuru ya Meru School ala sikuru mwanya ichumiritie kona ni biewa bibi Nandi kulingana na minister wa mbembe na michezo no Elias Muragana agutharia thirikari ya county baketha bagicwa njira imwe ira baketha bakigwatanira na gutetheria kimantu ja Winnie Bubu ambuge ndina kugwirwo muno nontu bwa arimo barabombete go participate ku organize Meru County Music Festivals nontu aza neo incubation of the future kire talent iri na mbezete aza on behalf of thirikari ya county ire tongeretwe governor Isaac Mutuma ikenda ntegera njira iria tumba gupatina nacio na tongeria ba maskuru ikenda tumba gukuria biewa biana beto na ntoka tegera ndigorora etete kire content creation kana kire creative arts kana creative industry ndobajairi ndugutigera mandu jegi ndombo chontoire akiuma chindano jaja ita gutuma ontoro ba Meru bukarikanwa nataka gintu geta preservation of culture nontu togategera culture yetu eroded naza ome. There are so many young people came onto miandarati, so many young people na different sexual orientation kana manzara tumbeta kona za kiuma na area western country tuweze teaza ikenda tutetheria go promote mwanka na maskuru culture njege mu Africa culture jeriko ya culture kwithirwa arena areba tegogeta relationship iria morare kanare muturire zo Meru jo are jo mwekuru mwa kugoro into murume kwena manza maingere lesbianism kana homosexuality na manza za hizo through music okona bakembrace through songs iria bakwina ikenda batulikania culture yetu na muturire zo yetu akiwana ikuguro kwawe ni kuonana banini ibakwina manto jaria jakudhika mono maturene mando jo nyuwa nchobi awachambogita kinyana banini bali kona yu akiwa kwina ndwembo iji nenjire mwakuru athineji tubalikania manto a teenage pregnancy na ogategera Meru is a reading kire teenage pregnancy tuboneria tha izi kagita kao gutumira kanya kau kuthoma antu agutumira ku involve kire activity iria ti productive kana iria ikathukia future yao manto a gender based violence inazo county yetu reading nande tuonera za thirikari ya county na ara tomba kutetheria ku instill the values na culture injaga inaja maskuru na ikyo twejete aza tutegera where we can explore ambudiri nandi ni kurombendi wega bethe gotana thirikari ya county partners thirikari za county inya fans different mashabiki mobi ba music festivals Meru County na ikethro ire nationals na ito baromba this is the county level so Kedrone is one of the schools in Ingeriacho participator na toigwa inyabo ngoto kogwirwe with their performance na maybe wish them na school winge the best performance ikenda bombo to akrisha inyana uangi baraba koba kona chance yoba kinya national. I feel good to be here. This is the dance that is performed during wedding ceremonies and happy moments, and as you have performed, you have really performed good. And as for us Kedrone girls, we expect good result. We expect to get the to regionals and even nationals. Murioki, Woro TV, Mutirwa Kangangi.